Happy birthday to you. Happy birthday to Today you. is Thursday, niya July 4, 2024. Happy birthday di ay sa among buotan nga Congressman sa 5th District of Leyte, si Congressman Kari. Happy birthday kong o more birthday to come, more blessing to come, niya more years nga mo serbisyo sa katawhan sa 5th District of Leyte. From LGU Matalom, Local Government Unit of Matalom. Once again, happy birthday sa among pinakabuotan nga Congressman diri sa 5th District of Leyte, si Congressman Kari, gikan sa lungsod sa Matalom. Okay? Gikan iko ang tinoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Baliton ko. Happy birthday sa among pinakabuotan nga Congressman diri sa 5th District of Leyte.